uhawe ikaze wowe wahisemo kubana natwe, by'umwihariko wowe wakoze subscribe. Ushobora kuba udukurikira uri mu Rwanda, ushobora kuba udukurikira uri hanze, mwese muhawe ikaze. You are welcome Hunter Empire. Ngira ngo nk'uko mwabibonye muri intro yacu, mwabonye ko izina twarihinduye. Karibu rero cyane, niba wiyumvamo ubuhigi kabisa, ngwino dufatanye guhiga iri faranga koranabuhanga. Iyi YouTube channel yacu intego yayo nuko tugomba kujya tuvuga ku kijyanye n'ifaranga koranabuhanga, tukavuga cyane cyane tukibanda kuri P network, ariko tukajya no mu buzima busanzwe, mw'isi y'ubuzima busanzwe. Uyu munsi rero ndaje ngo nanone twiganire ku mushinga wacu wa P network, ariko mbere yuko ngira icyo mvuga, mu ndindireho gatoya some kutuzi, ubundi garuke twanzike ikiganiro. Wakoze rero kwihangana. Ngira ngo nk'uko ubibona nageze muri application ya P network. Hano murabona handitse ecosystem explorer. Ahangaha rero niho haba ya mishinga yose, ya yindi yose twumva yuko izakorana n'umushinga wa P network, icyo twakita amadaps. Ahangaha rero niho hari ikintu cyose umushinga wose uzi cyangwa wumva ushobora kuzakorana na P network, ushobora kuwusanga hano. Rero uhari mu buhe buryo? Murabizi ko twari tumaze igihe turi muri testnet. Iyo wazaga hano wasangaga ari mu testnet, ariko urabona yuko tayari ukinjiramo uhita usanga ngo mainnet. Urabona ko n'imishinga yose hafi imyinshi yagiye ku cyo twakita mainnet, ariko iri mu buryo bubiri. Iri kuri mainnet mu buryo bubiri butandukanye. Reka duherere kuri iri kuri mainnet. Iyi ngiyi murabona ngo this is not Paynet app. Iyi mishinga bivuze ngo ntabwo yari yaba connect neza na Pnet. Iyo bavuga Pnet ni uburyo ki winjira, ushobora gufata uriya mushinga ukaba wawinjiramo, kandi ibintu byose ugasanga ibintu byose biritaye biri ku murongo nta kikanga. Urugero ni abandi Map of P. Mwabonye yuko Map of P ubu yageze kuri mainnet cyangwa se kucyo twakita Paynet, aho ushobora kujya muri browser ukayisearchinga ugahita uyibona kandi ugasanga irimo irakora. Rero iyi ngiyi impamvu mubona imeze gutya, si uko yatsinzwe, si uko itazakora, yewe murabona kuri no kuri mainnet, ahubwo ni ukubera yuko hari utuntu tumwe na dukeya kwa team ikiri kuyigenzuraho kugira ngo iyivane muri testnet, nako yavuyemo muri testnet uri kuri mainnet, ariko hari utuntu duke turi kubura kugira ngo bayigira icyo twakita verified. Murabona Map of P iri verified nk'uko murimo murabibona. Iyi rero nayo irabura utuntu duke cyane kugira ngo ibe verified. Rero murabona ko hari n'ikindi gice kirimo iyindi mishinga iri muri testnet. Iyi ngiyi iracyari muri testnet, ntiyari yajya kuri mainnet. Bivuga ngo hari ibintu byinshi imishinga yo ikibura, ariko bitavuze yuko nayo itazajya kuri mainnet, kubera yuko n'ubundi urumva ni imishinga myinshi, kandi wenda bivuze ngo ni yose harimo izafaringa bitewe n'uko wenda bakoze icyo twakita plan y'imishinga yabo nabi, ko team ikabona iyo mishinga ishobora kuzateza abapiyona ikibazo, igahitamo kuvuga ati oya mwebwe kabisa turabanza. Ariko umushinga wose uzajya hano kuri mainnet ugomba kuzakora. Ibi bivuze iki rero? Bivuze ko open mainnet twayigezemo. Kora subscribe kabisa, tubane akantu kandi. Yego birashoboka, kubera yuko nubwo mubona iminsi isigaye ari mike kugira ngo umwaka urangire, ariko ntawe uzi ngo bizagenda gute muri uyu mwaka, kuko kwa team murabizi n'ubu iracyashimangira ko yifuza ko open mainnet iba uyu mwaka. Rero ntarirarenga, ubundi ibintu byose byararangiye. Reka mbahe urugero rutoya. Ubu tugeze ahantu tumeze nk'aho turi mu kibuga. Ikibuga turimo kirimo abakinnyi bamaze gusuhuzanya, indirimbo zubahiriza igihugu zarangiye, igisigaye nuko umusifuzi agomba guhuha mw'ifirimbi. Umusifuzi ashobora gutinzaho umukino tumwe iminota 5 bitewe n'impamvu. Rero wirambirwa mu gihe umusifuzi atari yahuha mw'ifirimbi, kubera kuko byamera kose match igomba kuba nta n'ikintu kigomba kuyihagarika. Rero wirambirwa, wicika intege, haracyari kare kugira ngo kabisa
tumenye umwanzuro. Gusa byange bikunde open minded ni muri uyu mwaka kabisa abantu benshi bavuga se 31 tuzi ko grace period nibwo izarangira, rero ntawe uzamenya ngo hazahita hakurikiraho iki. N'ubundi umwaka urumva uzaba warangiye buri buke twinjira mu mwaka w'2025. Niba rero yifuza ko open minded ari uyu mwaka, icyo nzi cyo bigomba kurusha kuba munsi ya 31, bishobora kuba kuri 31. Ibyo byose turabitegereje. Wakoze no kubana natwe. Nawe makuru ndagira ngo mbahe, nta byo gutinza, nta byo gukora video ndende. Ni icyo ngicyo ndagira ngo tuganireho. Duhure muri yindi video ikurikiriye, kandi mushishikariza gukora subscribe. Ngwino tubane umunsi ku munsi. Ciao.